gde dolazimo i do novih njegovih knjiga. I u nizu izvanrednih tekstova koje je Goran Petrović ostavio pred nama, koji su možda neki u nekom trenutku bili živahniji, kao recimo Sitničarnica, ili antologijskih kratkih priča. Ima najmanje 10 priča koje moraju ući u svaku antologiju srpske pripovedne književnosti 20. veka, pa i 21. Da ga sad uključimo, mislim, taj vek. I onda se pred nama pojave ove dve knjige, Ikonostas i Papir, dobiju 4 nagrade, jednu za drugom na sve strane i ostane utisak, kako je to naravno naš suviše duhoviti Duško Kovačević lepo rekao, pa ja to nemam ni da ponovim na taj način, da je sad najveća muka što je Goran Petrović imao to da se jedna njegova knjiga bori sa drugom njegovom knjigom, pa su se oni, dakle, u tom žiriju u kojem su sve sami pisci za nagradu Vladan Desnica, najviše mučili da daju nagradu Ikonostasu ili Papiru, pa ni sami nisu bili do kraja sasvim sigurni kako da se opredele. Takvom jednom opusu, dakle, mi sad prisustujemo jednom otvaranju nove faze Goranovog stvaralaštva i ja ću ga naravno zamoliti da mi počnemo jedan sasvim neobavezan pravi književni spontan razgovor, pričajući o tome na koji način ove dve knjige otvaraju taj niz romana koji stoji pred nama,